салом, охирин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз ҷумъа 16 октябри 2020 сол. хабарҳоро аз Маскав шурӯъ мекунем. вазъи муҳоҷирон дар шаҳрҳои Аврупо ва Маскав ба кулли фарқ мекунад, гуфт шаҳрдори Маскав С.Собянин дар муколама бо рӯзноманигорон. раиси шаҳри Маскав гуфтааст, ба фарқ аз Аврупо муҳоҷирон ба Маскав барои кори мавсимӣ меоянд ва агар мехоҳанд бимонанд шаҳрвандӣ мегиранд. ба ҳисоби миёна солона тақрибан 70,000 нафар шаҳрвандӣ худ иҷозатномаи истиқомати Маскавро соҳиб мегарданд. барои Маскави 12 миллион нафара ин муҳим нест, илова доштааст С.Собянин. шаҳрдори Маскав афзудааст, ки дар минтақаи Маскав низ издиҳоми зиёди муҳоҷирон вуҷуд надоранд. Илова гардидааст, ки имсол ба фарқ аз солҳои қаблӣ муҳоҷирон дар Маскав кам монданд, чун аксари онҳо дар мавсими тобистону баҳорӣ бино ба баста будани сарҳадҳо натавонистанд ба Русия ворид шаванд. аз ин рӯ вазъи мураккабе инҷо намебинем, қайд доштааст С.Собянин. ҳамчунин гуфта шудааст, ки аз рӯи оморҳои умумӣ танҳо мансуб ба шаҳри Маскав дар ин сол низ сатҳи ҷинояткорӣ аз ҳисоби шаҳрвандони хуруҷӣ, хусусан муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ кам ба қайд гирифта шудааст. идомаи хабарҳо. пулиси Маскав рейдҳои навбатиро барои муайянкунии нафароне ки ниқоб ва дастпӯш дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ истифода намекунанд оғоз кардааст. қаблан дар канали телеграми департаменти нақлиёти Маскав хабар дода шуда буд, ки мақомоти Маскав бо фармони сардухтури санитарӣ Елена Андреева тасмим гирифтанд, ки назорати риояи ҳолати истифодаи ҳатмии дастпӯш ва ниқобро дар нақлиёти ҷамъиятии Маскав шадид кунанд. мусофирони бидуни воситаҳои муҳофизати шахсӣ аз 16 октябр ба нақлиёт роҳ дода намешаванд, ҳатто агар онҳо пули роҳгироро пардохт карда бошанд ҳам. ҳамчунин пештар дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Русия оид ба шаҳри Маскав хабар дод, ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти Роспотребнадзор зери назорати мақомоти прокуратураи шаҳри Маскав санҷишҳоро дар марказҳои савдо шурӯъ карданд, ки талаботи асосии риояи қоидаҳои санитарӣ ва беҳдошти истифодаи ҳатмии ниқобу дастпӯшҳо ҳам аз ҷониби харидорон ва ҳам аз ҷониби савдогарон мебошад. таъкид гардидааст, ки барои риоя накардани талаботҳои дар боло зикр гардида шахсони воқеӣ ба маблағи 5000 рубл ҷарима карда мешаванд. таҳвилоти тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва дар Русия мемонем. дар мавзӯи коронавирус хабарҳоро идома медиҳем. дар давоми рӯзи гузашта дар саросари Русия 15150 ҳолати нави сирояти коронавирус ошкор карда шуд. ин аз оғози пандемия ҳадди аксари рекордӣ аст. дар як рӯз 232 нафар беморони гирифтори COVID-19 фавт диданд ва ҳамчунин 8485 бемор шифо ёфта аз беморхонаҳо мураххас гардиданд. дар Маскав бори аввал пас аз 12 май дар як рӯз беш аз 5000 бемории нави COVID-19 ба қайд гирифта шуда, 1803 бемор сиҳат шуданд ва 54 нафар фавт диданд. Маскав аз рӯи шумораи гирифторон дар ҷои аввал қарор дорад, ки дар умум қариб 353000 бемори сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. пас аз Маскав, вилояти Маскав ва шаҳри Санкт-Петербург мутаносибан беш аз 79000 ва 50000 ҳолати сирояти коронавирус дар онҳо мушоҳида гардидааст. шаҳрдори Маскав С.Собянин дар мусоҳиба бо ТАСС гуфт, ки нишондиҳандаи асосии паҳншавии коронавирус барои мақомоти шаҳр на ҷадвали ҳолатҳои ошкоршудаи сироят, балки теъдоди бистарӣ шудани беморон, шумораи беморони гирифтории бемории вазнин мебошанд. вай пай ин ҳама мақомоти Маскав рӯзи 15 октябр бо сабаби зиёдшавии гирифтории COVID-19 маҳдудиятҳои навро эълон карданд. акнун шабона шаҳрвандон ва меҳмонон танҳо ҳангоми сабти рақами телефон иҷозаи вуруд ба марказҳои дилхуширо доранд. инчунин чиптаҳои театрро танҳо ба таври электронӣ харидан мумкин аст ва назорати пӯшиши ҳатмии ниқобҳо ва дастпӯшакҳо дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ шадидтар карда шуданд. аз 12 октябр бошад ширкату муассисаҳо дар Маскав бояд ҳадиақал 30% кормандонашонро ба кори фосилавӣ мефиристонданд. аз 19 октябр хонандагони синфҳои болоии мактабҳои Маскав
طریق فاصلوی تحصیل خواهند کرد. مقامات شهر مسکو با شخصانی از 65 ساله بالا و بیماران گرفتار بیماری‌های مزمن توصیه دادند که از خانه‌هایشان بیرون نروند و این کارت‌های و همچنین کارت‌های اجتماعی نقلیاتی آنها نیز بسته گردیده است موقتاً. خبرهای روز را ادامه میدیم و از روسیه به امریکا میرویم. دونالد ترامپ و نامزد به مقام ریاست جمهوری و رقیب سیاسی او جو بایدن هر دو در دو شبکه گوناگون تلویزیونی امریکا ملاقات کردند. جو بایدن با انتخاب کنندگان در فیلادلفیا که در شبکه ابیس پخش شده است ملاقات نمود. همزمان NBC ملاقات پرزیدنت دونالد ترامپ را با انتخاب کنندگانش در میامی پخش کرد. این فرمت مصاحبه دوم را که اصلا روز پنجشنبه تعیین شده بود عوض میکند، اما دونالد ترامپ که به قریب از کووید 19 صحت شد پس از آنکه تشکیل کنندگان پیشنهاد کردند که مصاحبه را 2 هفته پیش ویرتوالی کنند از این چاره‌بینی خارج شد. دونالد ترامپ در صحنه کشاد در میامی سخنرانی کرد. سوالها به او درباره سیرایت کرونا ویروس، پرداخت‌های اندازه، نقشه‌های سلامتی و سقوط طبی، تعیین قبل الوقوع یک سودی عالی ارائه شدند. دونالد ترامپ وعده داده است که اگر در انتخابات 3 نوامبر مقبول شود گزارش صلح‌آمیز قدرت را تامین خواهد کرد، اما قید کرد که به طور بهترین او هنوز پیروز خواهد شد. ملاقات نامزد از حزب دموکراتی ایالات متحده آمریکا جو بایدن با انتخاب کنندگان در بنای مرکز ملی کنستیتوسیونی فیلادلفیا برگزار شد. جو بایدن عمل پرزیدنت دونالد ترامپ در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس را سخت تنقید کرد. بحث روبروی نهایی نامزدهای مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 22 اکتبر به نقشه گرفته شده است. آنها باید در منطقه‌های نشویل و تنسی برگزار شوند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی همکاری‌ها را برای فراهم آوردن شرایط کار و زندگی برای مهاجران مهنتی کشورهای منطقه رشد می‌دهند. گفته می‌شود در اظهارات مشترک رهبران وزارت‌های کارهای خارجه فدراسیون روسیه و 5 کشور آسیای مرکزی که روز پنجشنبه نشر شد. روز 15 اکتبر وزیران کارهای خارجه تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه در نشست سومین رهبران اداره‌های کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه در شکل ویدیو کنفرانس شرکت نمودند. چون این به نظر می‌رسد که اندیشیدن چراهای مشخص برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی و کار مهاجران مهنتی از بعضی کشورهای آسیای مرکزی راه‌اندازی گردیده است. آمده است در اظهارات پس از ملاقات رهبران وزارت‌های امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و روسیه. در این سند گفته می شود که جانبان نیت دارند زمینه دخلداری حقوقی و اینچنین تیاری بلندصفت کسبی مهاجران را برای مهاجرت مهنتی به روسیه تهیه کنند. در این روندها دولت‌های منفعت‌دار آسیای مرکزی اشتراک خواهند کرد. گفته می شود در اظهارات مشترک وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه. مهمترین تفصیل خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.